hari ikibazo cyabaye nzahora ngitangaho urugero kugira mfuye ko cyarambabaje ku mutima. Ibindi bikomeje kugarukaho cyane ni inkuru Yakababaro. Ingabire Immancule wari umuyobozi w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International ishami ry'u Rwanda yitabye Imana mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Azize uburwayi yaramaranye igihe. N'amakuru yanatangajwe n'umuryango wa Transparency International Rwanda. N'amakuru yatangajwe muri iki gitondo. Ingabire Immancule yakunze kugaragaza ko hakwiye kugira ibikorwa kuri bimwe mu bibazo bigenda bigaragara binateza ingaruka ku mibereho y'abaturage, birimo ibijyanye no kunyereza umutungo. Avuga ko abakora amakosa nk'abo bakwiye kutihanganirwa, ariko akanatangaza ko atazigera yihanganira abarwanya leta y'u Rwanda bakomeje kuyobya cyane cyane urubyiruko. Yitabye Imana rero afite imyaka 64 kuko yavutse mu 1961.